Kakon hinyau trap National Awakening Movement ni kaknam henne khat atrik urusau kalali ya kendo yo menteri rangba kejela ukon rat sangma ban ajing tho hu ban penpau ya kajing persya jong ka sangkhnam ban te ya ka shopping mall habari point kalian jong kaknam pi bami atau bor bung ha we ini na kalian kaknam ki wanra ha siam menta ya di pusat jeni ba nengkong ni persya pada dalam sosial lima Kaya ka daw bang presya, yung ay da representasyon sa siyang, ba't ka tayo representasyon, yun ay yung press. Kaya kapasutan at kalong ba, yun ay discuss ba ang Chief Minister. Lapan siya yung ikiwagi plan. Ba't nada kita plan, kita ikaw mo ng kalong sumat sigun. Kaya lapan siya yun, kaya kamdan ka nung kating sufu ko kala, tamba nakaliang dyan kasinam, lada ka day tang ka shopping mall, yung presya कि बलेंगे प्रचार हो मिला आगे तो थोड़ा से करा गुलाम आएगी कितना दिन प्रचार no kabalang ko mo sisin ko finishna shopping mall ni nanta ang covid ibriu getting badle chi chaka ba phim ki mall bro manta por india la manong phim chi kana ba mall manta kon trading tu nong sudah nomor kanong isni nanti badle chi shopping mall ke manta i ko youtube penting bagi kami segi lebih virus konservasi. Ada orang jujur orang jinting. Kebangar tentang ada filek, nangis bongam, filek nangis nampo, fini bagi pun hati dukan, bagi beliau jadi itu. Pangakli hante po mukriya, mau filas kau fini jujur. Kemari beliau nasilam yang tinggi nampo entah. Nomor beli, tikwa air tengah. Kilangnya teman shop aku silam belum ditinggi. Kebalai ini itu beri poin. Kali sampai jamin teng sakut di kita. Kali jadi bawa trafik jam juga yang kalau radar kamu tahu sudah perhati. Kali bayar itu, kali baru itu, kali baru itu. Antum sebab terkait. Nangka kadang sebelah hospital. Kalau sebelah hospital ada kadang itu, lara fisna kalau establishment kapan pentu di nampak kalau persya ya environment karena noise pollution. Ia kata yang point out di situ bah lara kadang kamal hantu umlo nomor boleh kan man biji sawah wujud bos sebelah hospital kan kayak di sisa tegeladan dekat distance ke bawah dikenan nak udah sebelah hospital kita tak tahu tinggi point out kan boleh buat mentam baru buat anak pendengar asal soyong habang iwan buat silong yang mau terlihat dia terbijar mental tisu berkelami ini terbijar jamin kita sepak sakut nanti ini dan kami buat silong mentah ya tak shopping mall, ya kan parking lot kemudian tambah kambing ke parking lot ke balong ordinary, ke parking lot ke balong special ke balong internet, balong ke park si jerong bengi ini balik kai, di balik kira bos yang ini ngakli spesifik kami, atau kade ke park yang smart city na gunung, mari yo smart city, di lapan saya kedar yang bakam deh, kebentar yang smart city, park ke government kadang dari minggu plan, gunungan fund ini, dia kata anda sorkar kalau saya. Ya mentahi kamdai ke bentar jauh smart city. Mami kusai yo pada smart city ni poi bak mimpi. Mo, di kamdai smart city tu kan. Tapi kalau kita cuma macam bisa pun naik kata shopping mall. Kau pasal ada parking lot. Bangga kalau parking lot, kalau berjaga ke park dengan mo, bentar tapi mereka design. Ini sekarang isu kemudian isu pun bau. Siang buat apa ini? Dia bisa detail. Kalau kuno kata. Idea kan, yang mentar tempat itu kan, kembali kepada kalau kami shopping mall itu bisa. Kidang su ya trend ini, kidang su ya trend. Nak ada yang komen dia lah final. Cuma kami nak prepare sisa itu longga. Ini kami skim kidang menerang tentang arsitektur kalau nuatan tentang arsitektur kan mau internet, dan di museum berarti di museum. Kung nadawan ada usapan ako ni sa bato kasi bagay ko na dapat ay artist bukan Katendar kita pak fakta untuk membuat kerjaan di kontrol desain desain berapa kita tahu desain kita online ini kita finalize